tuje mu gitabo Matayo 15 murongo wa 29 kugeza 31. Reka dusenge Imana. Mana nyina mahoro n'ubushobozi, icyubahiro n'inganji nibibe ibyawe. Mana tubaye kaze na karibu muri rino jambo kugira ngo rize gukiza imitima ya benshi. Tuguhaye kaze na karibu muri rino jambo kugira ngo imitima myinshi babaye Mana uze kuyikiza, imitima iboshwe ibohoke. Tuguciye bugufi, tukwemere kudukoresha muri Kristo Yesu tubisabye, amen. Hama tunasoma ijambo ry'Imana. Yesu akiza abarwayi benshi. Tuko turajana. Yesu arahava aja ku kiyaga cy'i Galilaya, aduga umusozi yicaraho. Abantu benshi baza kuri we bazanye abacumbagira n'ibimuga n'impumyi n'ibiragi n'abandi benshi, babashira imbere y'ibirenge byiwe arabakiza. Bituma ishengero ritagira ritangara ribonye ibiragi bivuga n'ibimuga bikomera, abacumbagira bagenda neza, n'impumyi zibona bahimbaza Imana y'Abisirayeli. Imana nishimwe cyane. Hano bazanye abarwayi benshi kuri Kristo Yesu. Icyo gihe babazana hari itangazo bari barumvise rivuga ngo Yesu arabohora. Imana nishimwe cyane. Urufatiro rw'iri jambo rivuga ngo Yesu arabohora. Yesu aracagirana aracabohora. Imana nishimwe cyane. Ngo bamuzanira abacumbagira. Haleluya. Bamuzanira n'ibiragi. Haleluya. Bamuzanira n'abagwayi. Bamuzanira n'abagira n'abatabona. Abo bose Imana ibakora. Imana nishimwe cyane. Muri buno buzima turimo ibimuga biriho. Matwarire cyane. Hari ibimuga uno munsi turiko turaraba, nta bimuga tubona bigendesha amaguru, ariko mu mibiri yacu hari abantu bafite ubumuga. Haleluya. Mu buryo bw'imwemu hari abantu bafite ubumuga. Mu buryo bw'imwemu ana mwibifise tuko tukoresha amaso y'umubiri, ariko mu buryo bw'imwemu hari impumyi. Matwarire cyane. Hari n'abandi bacumbagira. Haleluya. Hari abantu bacumbagira mu buryo bw'imwemu, hari abantu bacumbagira mu buryo bw'umubiri tukoresha ibitubeshejeho uno munsi. Haleluya. Gute bacumbagira? Uno munsi ushobora kuba ufise urudandazwa, ukabona uno munsi uraranguye ibintu biravumye, ukabona birikase, ukarima ugaheruka indimo zawe zimeze neza, usubiye inyuma ugasanga vyasi bikagenda biracumbagira. Imana irwanire cyane. Uno munsi ntubona inzira y'ubuzima bwawe, ntubona ahazoza hejo hawe. Ibyo ukora byose iswata, ibyo ukora byose n'ibicamo. Iyo ni impumyi. Mbega Mana, abajene benshi byabananiye ko bashinga ingo zabo, atari ko imyaka idakwiye, ariko imyaka barayujuje, ikibuze n'uburyo ntibabona imbere. Natwanire cyane. Ntibabona imbere. Nza guhiga umwana w'abandi, nabyo bwanjye sinitunze, nza gutunga uwundi, reka nere kwa papa nere no kwa mama. Natwanire cyane. Uno munsi abo bantu batabona imbere tugomba kubasabira imbaraga z'Imana ngo babone imbere. Imana ishimwe cyane. Abantu byaba bicumbagira mu izina rya Kristo bagenda uno munsi bitambuka. Haleluya. Cyangwa kinida gusaba niwizera. Nimba Yesu bamuzaniye abarwayi benshi, hari icyo bari bumvise. Haleluya. Muri iri jambo ngo sinzi ukuntu bigenza, sinzi ukuntu bigenza. Mana sinzi ukuntu bigenza, babigenda bikemera. Haleluya. Hari abantu bamusi rero ibyabo bicumbagira batabibona. Hari abantu no munsi mu buzima bwabo hari umwijima batabona iyo bajya. Hari n'abantu bari muri korale, bari no mu masengesho, ubuzima bwabo umenga harimo ibivuka. Haleluya. Haleluya. Yesu aracabohora.
bebakije